Hadirin ka VPP Kepala Pembina Jauh Dr. Baskam Marbo banyak kon ya ka by election pi National Longsit mentapan saka NPP Kepala Pembina Dau David Arnold Karsendi ukertong banyak kon persya bar Dr. Baskam naga parti VPP walada ka by election hajla jungi kadang slam Henry ngesungtho ka jing yakun kanlong ka by tenat bha nga ai khoblei ru jai Dr. Kisan kon ipala traibha nakabenta kari bat kacai benreu hakipor bat kisnam bala lejno bat udei uwei naki MP baya sajbha nakabenta ka kason jongi kipajba hajalla mikhalaya ko parti na di mangane mo magari itu ne menu kibami bujdi ya is Dr. Sengkon de kawai hi kebang ko apa nong bang ni happy ban tentulun ya ke kebang ingin ada ban ular siapa ba house nan arajar aku sah hak manifesto ujungi kata ingin happen ya budin happen ya three but gaya bang ko apa nong ba kene election di hot election di tu ya ni happen ni le but ni kerman perlu bangin job yang election dari jingkersan jong ki pai ba